Mga singgalang na Gunung Merapi. Tapi danau Cido masih serupa dulu. Ombak menari. Menanti kesiapan. How heavy is that? Light work with the bass on the track, on my face to the back like I'm taking a slap. I need a drink, but it's straight from the tap. Nak selesai tani magla. Eha. Eha. Ni bang apa ya? Kerelo bang gue. Bagus tak guys? Paputa guys. Paputa guys. Ngeri wak kalau tembilan kok. Kan marah tuh kau maya. Marah tuh. Gua separuh sadarnya gua bang. Gua entah masuk awak, entah masuk iya kok. Ada adik bungsu gitu. Masa tuan rumah nak cibo ya? Adik. Bang Rian le cibo ya kala. Aduh Bang Rian tu nama ngeles sepatu tu ah. Le kala cibonya. Adik.
Oh. Pak De. Oh. Bang Rian. Iya. Atau. Mana sampai? Jambaragas ya? Hah? Baru Santara. Ada kok. Kan nak buka Sawatang ya. Hah? Nak buka Sarawak di Bengkalis ya. Ada Pak RT je gitu. Iya. Abang ganteng ini. Rupat Islam. Ada 4 personil, 4 nyawa, PRT-nya. 3 unit. PRT yang baru. RT yang baru, Yang baru. Aris. Pak D. Kalau nyebutnya Pak D. Iya, Pak D JBI Solo. salam kenal. Ya, di bawah nak. Kalau tahu ada tempat mandi di sungai apa? Hidayah tadi ngajak tadi mana? Ya udah lanjut. Halo guys. Halo guys. Sari itu. Tiga mana kerja PNS nya ada 3T sehari. Iya. Ayo lah. Betul. Mas awalun tuh mana masuknya? Saulun tuh nak tahu yang mami mereka. Ember pi singgah Victor sama lo nasib Jawanya. Kami jarang nampak. Iya. Saya sibuk dengan dunia bidan saya. Iya. Ini pi perawat. Perbidanan lah. Nah, Saya aja cari.